Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, apay manong, aldawan, di ka pa'y nakadigos. Saan ka di amapan iji pagadalan? Ha? Kwa. Mapana kading ko. Ngaminton aldaw. Ha? Awan mo't lar aramidan mi jay pagadalan. Agprak-practice kami lang iti graduation song mi. O, di makipraktis ka, manong. Ay na, no syaktisi ka, ragsakak ati makipraktis. Masadutak nga rod. Alakin din, mapangkan, umunakan. Sumural ka to inton aldaw. Anya? No agsaludsud kang kadagiti gagayem ko, ibagam ti imbagak. Anya nga dayta imot mo barog, kasla kawis mo. Ha? Tugak daytoy, uncle. Iniawid ko na, tapno mailabak mat. Iti kasta, presentable nga usarak inton aldaw ti graduation mi. Ay napakaragsakak unay dayta, Oliver Barok. Maragsakan akparakan ka. Agyaman ak unay, uncle. Ala, tagsagana akbat nga rod. Tasakto ti mangimartsakan ka. Una, uncle. Adda kada kayo no anya ti kawusyo. Tinapatag. Adda kayo ang mangimartsa kanyak. Juan Barok, sana mabalina sa anak nga umay. Alam dito 1,000 pesos balasan ko. Ha? Apay daytoy. An-anuak, angkal? Ikay jay ili tamot lang. Ha? Gumatang ka iti irigalo takin ni manong mo enton kanikadwa. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panagraduar na. Ay na. Ay, sana ulo talaga. Adda regalo na. Di ka madanagan, balasan ko. Tainton si ka matagraduar iti high school. Saan lang agbalor iti 1,000 ti irigalo mekan ka kinimanong mo. Dakdakkel to agatad. Anya? Ala, yung ka ni Jay Ili, tapno makasubli ka dagos. Insurat kon tigatangam. Congratulations, manong ko. Agyaman ak unay, ading ko. Adto'y ti regalo mi. Para kan ka, manong. Naragsa ka pa naggraduar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ak unay, uncle. Nusan aga po kada kayo. Sa anak-anak katurpos akastoy. Awanan yaman na, Barok. Naragsak kami iti kapsat mo para kan ka. Maminsan pa'y kablawan ka iti naragsa ka pa naggraduar mo. Kasano ngayon, san? Anya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Siyak, ijay syudad. Iso nga min tinagsaritaan mi kininanang. Total, ijay mo't lang agtrabaho. Iso nga ijaya ko na. Nasayat no kasta insan. Namsyak. Jak pay amo no agin rolak. Wano saanan. Anya? Pampanunutat ngamin. Nakaslasanan akabaalan ni uncle timang paadal kada kami iti kabsat ko. Insan, no ijay ta syudad nga agadal. Mabalin ka mo't nga agbirok iti part-time job mo ijay. Sa bagay mo't kit di ah. Nang runa iti Sabado, kan Domingo. Mabalin mo ti agkargador ijay palingke. Makatulong kan kaday jay. Uday tati ko na, Barok. Umanugotak. Agyaman ak unay, uncle. Isu na lang tadyak kaya ta makipagnaid ka kada brando. Mangsabol ka iti boarding house mo. Un, uncle. Jak matla kaya ti makibagnad kada brando no bilang. Amumatan ti ugali ti inana. Ang mga no pagbalinan nakababaunan ni Jay. Un, uncle. Ano saklangan ti agabang? Wan ka anakan. Di ka matanagan. Suportaran kayo. Aginggat kabailan. Ala,
Di ka nagliday akasta. Malidayanak lang amin. Gaputa, dua kami laangan kini Uncle ti mabati diti balay. No apay-pay lang amin, ama sapol nga ijay syudad ti pagadalam. Di kag danag. Agawid mamindo at makabulan. Promise mo ah. Un ka di. Un gayam. Ipalagip kumanan kan ka Kalpasan ti klasem. Agawid ka adagos. Sika kuman ti makaamong agluto dito'y balay. Di mo nurayin na sumangpat pa lang ni Uncle. Tapno iso ti agluto iti kanan nyo. Wan manong. Sa anak mo't ama kibarbarkadaan niya. Tapno mapanak agbalbalog kalpasan ti klase. Nasayaat no kasta. Agsingsimpot ka nga ron dito'y Apo! Nagmayat matanda ito yung boarding house mo, insan? Ha? Nagmayat. Tasolom da ito yung silid. Mabalin mo ti mangyawid iti chicks, iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ha? Sika talaga insan. Chicks manan ti adda dita panunot mo. Katuan mat. Amo matanda ito insan mo. Habulin ng mga babae, ako nada. Anya? Awon gayam. Adda ka din nabiro ka mapagtrabaho amin ton Sabado? Adda insan. Adda nabiro ka kay palengke. Kaduak ni Cesar anapan. Ket mangibunag kami iti natang manipod iti gate. Aging ga iti unag ti palengke. Kasta nasayat da ita. Tapno adda mat pag part-time ma'am. Adda pag shot ko naman. Naimbang nga oras mo, ading. Ha? Kastamot kan kamanong. Sika ka din dyan imbaga ni Auntie Irene, akabarbaro akadwami ditoy. Wen, siyak. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka pa'y manong. Yaramidan ka iti kape. Agkape ka pa'y sakbay amapan ka agbunag iti natang. Agyaman ako unay. O anya, maanusam ka di ti trabaho ditoy manong? Wen, awan mo't parikot. Saan mo't anadagsan ti trabaho? Nasaya at no kasta. Ay, wen gayam. Alam ka di ti tangdan mo ita? Ha? Kuha. Saan pa nga ita, ading ko? Ibagak tulatan no masapol ko. O sige. Ibagam tulatan ka ni Auntie Irene no bilang laang. Twice a week lang amin nga adda ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agad adalak ngamin. Kasta ka di? Ay kat, uwan naimbagla makatulong iti panagadal mo. Agpada tangarod no kasta. Uray siya. Umayak ditoy no kastoy nga awan klase. Tumulong nga kada Auntie Irene. Imbagla nga allowance ko mat at itangdan ko kadakwada. Anos lang talaga, ading ko. Gayam. Anya ka di tinagan mo? Sunshine tinagan ko. Shine ti awag da kanya. Nagpintas mo't tan tinagan mo. Maibagay iti kinapintas mo. Anya? Kurso na adam ti kaanakan ti boss mo? Wan insan. Ay na. Nagpintas si ka. Kasla Andrea Brillantes ti kinapintas na. Anya? Ay kat nagpintas nga rod Wan nga rod insan. Saan mata na maikat dito yung panunot ko dahil a sunshine? Nagmayat pa'y tinagan na. Anya pa'y lang tiraramidam ngay. Arma mo na. Anya ti amom. No iso ti mangted iti sunshine kan ka. Aguray pa'y mata insan. Nabiit kami pa'y lang anagamam mo. Amangan kit dimat no anya ti panunutan na. Armam kit din. Sige ka. Unaanda ka ti sa bali. Ha? Anya? Adda ka barbaro akadwayo ijay pwesto ni Auntie Irene, insan? Wen insan, ni Oliver. Gwapo? Ha? Si kakit dimot. Dayta talaga ti saludsuda. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Katuan mat, gwapo ni Oliver. Agad-adal mo't lang dito syudad. Kasta ka di. Kaya't masawan,
Weekend lang ang umay ije pwesto ni auntie. Wan insan, iso ti agbunbunag iti nateng. Nagagat ang arad no kas na. Ay na, sapay la ko matamara na ak no mapanak ijay. Ay na, nasaya ta si Mangpot kan Manong Oliver. Nagdanagak, kunaklakit din no saan ka makaumay. Ha? Pasensya ka na. Naladawak namin iswa. Medyo naladawak. Kasta ka di? Alaman nga ron ti number ko Manong. Iti kasta, ag-text ka adagos no makaumay ka no saan. Tapno amok, madanaganak ngamin. O sige. Alaak ti number mo inton malam. Sige. Agtugo ka pa'y, tagtimplak iti kape. Agkape ka pa'y nga umuna, sakbay amapan ka agbunag iti nateng. Agyaman ak unay. Sunshine. Ne, makadlawak man. Itay pa adeta cellphone mo, tikit kita mainsan. Ha? Sakat isam ka nga isam. Anya lawan na itis isam mamaya. I-share mo mata. Insan. Maragsa ka na. Gaputan na alak ti cellphone number ni Sunshine. Anya? Kan maysa. Friends kami matan iti Facebook. Kita nga ron da ito'y post na. Awan mo't makita ka kaayan ayat na. Iso ang masiguradok nga awan pa eh. Nan, kita man tirupa na. Ha? Iso da ita. Apaw, nagpintas mo't gayam. Ay na, no syaklat ti sika. Iti damo pailangan nakita. Imbaga akon nga ayatek. Anya? Kadwa na. Amumatan kanyak. Numapapanlang iti babae. Ay, sa anak nagpaudi. Iso akasta ka kumamat, insan. Galawang taraki. Saan mo aliplipatan nga awan puli tayo ama nagbabain? Itay pa nga Miss Isam ka friend. Ha? Siguro, ada ka chat mo, anya. Si Kamot friend, awan ka chat ko. Adala nakita ka nakakatkatawa dito yung Facebook. Isa ma. Uy, amo kung dagita nga style. Iba ka mat-akanyak, no? Asino dayta? Sika talaga. Awan ko nakngarod. Jaklapat yan. Maamuak tumat lang, no? Asino dayta? Ala, aginom talat ta insan. Hindi ka matanagan. Sakti makamong agbayad iti amin. Nabartagtan insan. Agawid takit din. Sabado inton bigat. Adda trabahok. Una yan ta kinagagat mo insan. Kaslasaan ka mata na mapambanog. Sana talaga insan. Tapno amom. Jak pulos marik na tibannog ko. Uray agmalmalang makaagbumbunag itinatang. Basta makitkitak ni Sunshine. Okay lang. Talaga, na-inlove ka kini Sunshine na insan. Talaga, insan. Awan kayam. Buludak man pa iti cellphone mo. Makiteksak lang. Awan nga minan load ko kat. Ay kat, una. Asino ay atiteksam. Ato iti cellphone ko. Kanayon nga dalod na rayta. Tanyaman nga oras. Ag-text ni Sunshine. Kat, adda pag-reply ko. Una. Mabit lang Antay ta. Nalakmot lang ti cellphone number dahi dya Sunshine. Sakman lang ti mangaram kan ko na. Agkapoy-kapoy mo tayo kasinsin ko. Anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Di ka man tanagan. Ninanang titineksak. Imbagak amaladawak nga gawid. Amangan ngamin no agur-uray da. Anya nga ta ti aramiden ni Brando. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika
kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan, angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Amom Sunshine, amin alalaki, kabalan dati agbalin nga ma. Ngamdang iti daddo mga ma, irresponsable. Ha? Isu ano bilang tagdato na ka. Sapay lang kuma, tadi nakpaayan. Anya? Ay ayatan ka unay-unay. Jack iliba ka, nga di pa'y laeng. Nagayatak kan. Isu na laeng. Taino na anak ti kasinsin ko ang nagdaton ka. Kat isumot ng tinaklon mo. Oliver? Nangawa talaga ni Gasat. Datatiin mo na nagamam mo. Ngam ti kasinsin ko matinaklon mo. Ngam awanan day jay kanyak. Tinapatag. Kahit nuaklonan nak. Sapay la ko mata di nakpaayan, Sunshine. Kinapudno na. Jakmat ilibak. Nga idi pa'y lang kat nakarik na akon iti ayat kan ka. Isu na laeng, tadi kamat na uray ang nagdaton kanya. Pasensya ako man iti dayjay nga inaramid ko. Sunshine. Mabainak ita mga klon iti ayat mo. Gaputa sa anak kon akas iti sigod. Addan anak ko. Saan alapod na ita para kanyak? Tapno ayaten. Kan ipatag kayong agina. Iti kaano man. Saan ang nagbalin a parikot kanyak dayta, Sunshine. Ay na, maragsa kanak para kanta anak ko. Nasaya at matinaklon mo ni Oliver. Nanang, Awan ti makunakan ko ana. Gaputa makitak mat anasing pay. Ay, sapay la ko mga rod. Tasaan akas iti kasinsin na. saan na mapasamak day tananang? Ngamin, sipod pay, amok nagduma day ti ugali. Iso na laang tani Brando ti imuna nagdaton kanya. Ha? Awanan day jay nanang. Napalabasan day jay. Tinapatag ita kanya, kat tilaangan anak mi. Ay na, ang haba naman ng hair ng pinsan ko. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Ay na, kiniligak insan. Napanunod ko lang niya. Naangaw at talaga ni Gasat. Ha? Apay anak ko nam dayta insan. Una, gaputaag kasing sinda Brando ken Oliver. Ni Oliver ti imunaan amom. Ngumno apay ngamin aday di Brando a babaero ti inaklon mo. Kas itinako namon, naangaw at talaga ni Gasat. Ngam, worth it mat ti panagangaw na. Gaputa kalpasan ti ado asaam iti napalabas. Adda ni Oliver anang ipaay itiragsak kada kami nga agina. Wow, kinikilig ako. Sikat talaga. Ala, umay kakit din niya kusina. Adain sa ganak a merienda para kadata. Saan aday ta kilig, tibagbagam dita. Ay na, maragsakan para kata kayo, Oliver. Agayan ayat kayo gayaman, iti gayam ko. Wen, Beverly. Jack ni namnama day ta ama pasama. Ha? Naangaw mo't ni Gasat anya. Di pa'y lang amin sika tinagbalin nga ama di anak na. Saan aday di Brando nga ari ti amin a babaero? Ay, una yan? Sika talaga.
Kat uray man saan asyak ti amana. Aramidak ti pagrabangak, kas amana. Uy, dagitaman. Malas man ni Sunshine iti damo nga ayat na. Swerte mat itakan ka, Oliver. Apag iso, o madali matan ti panagturpos mo. O, di agkalay sa kayon to, matan. Ay na, manulangan na bulan ti urayan ka na kan, aggraduar kan. Uwan nga rod, Uncle. Makaisamak amang pampanunot, itirigat ko iti kalabas. Masuportarak lang ti panagadal ko. Kasta talaga kaanakan. Anyaman dagitirigat ang napasaram iti kalabas. Awan dagi jayan, gaputa makita mon ti bunga na ita. Uwan, Uncle. Bulan lang ang ti urayan, makaturpos kan. Kalpasan na, pulis kan tumetain. Sapay la ko mga rod, Uncle. No inangaw naktigasat, may papan kan ayat. Sapay la ko ma. Tadinak angawan iti kinapulis ko. Sana mapasamak da ita kaanakan. Mamatiak akabalam nga ipasa ti rumbeng nga ipasam. Awan imposible iti kasken ka, Oliver. Congratulations, manong ko. Proud ak unay para kan ka. Nagyaman na kaading ko. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti daytoy a panagbaligi ka. Congratulations, Oliver. You made it. Sunshine? Oh, apay mas tao ka. Ato'y ti regalok para kan ka. Agyaman ako unay, Kunaklakit din, no saan ka ama ka umay. Sana mabalin sa anak nga umay. Si kakit di man. Importante dahito nga aldaw para kan ka. Iso ang nagpasyudada. Agyaman atay may ka, Sunshine. Awan ang yaman na. Congrats manan, ha? Oh, si kamat ganti masabat ko insan. Ngun insan. Dandani di ka na ilasin. Gaputa manumatan atawan asanta nagkitkita. Si kakit di mat insan. Siyaklat tamot ani Oliver akasinsin mo. Kumusta kan nga insan? Naimbag ka pa ita, Sir Pulis kan. Ha? Ayos la tamot insan. Mabalin mo la tamot nga ituloy ti panagadal mo insan. Nulakid di ta interesado ka. Saanin insan? Awanan ti panahon ko nga gadal. Pamilyado akon. Awan gayam, kumusta kayo matan ka ni Sunshine? Damag ko a plano yun ti akalaysa. Uninsan, kinapudno na. Plano mi, kalpasan ti 2 bulan. Itigas ta, makapag-graduar pa'y. Kaya tagalaysa kami matan. Insan, agyaman ako na ya. Agyaman ak, tanasingpat ka talaga. Sika at talaga ti kagasat ni Sunshine. Saan kat asya? Maragsakan ak unay para kan ka, friend. Ha? Manulangan alawas, agturpos ka matan. Wan nga rod. Kasla kaano laang idada aki di probinsya nga agaw-awir iti anak ko. Kasta talaga. Awan imposible iti tao nga adarapap na iti biyag. Akaskan ka. Pudno day ta anak ko nam. Kan gapumat lang iti tulong ni Oliver. No sanak at tinulungan, tapno ituloy ko ti panagadal ko. Sa anak ko mamat ang makagraduar itaatawan. Swerte ka talaga kan kuana. Ngamin, awan makunak ka ni Oliver. Congratulations, Sunshine. Congrats, Manang Shine! Ay na, agyaman ako unay kada kayo. Adto ti regalo mi para kan ka, Manang. Ha? Ay na, thank you manan ha. Awan anyaman na, Manang. Nakaragragsak kami unay para kan ka. We're so proud of you. Gusto ti kabsat ko. Proud kami para kan ka. Manmano ti inakas kan ka. Naigidan na ti panagadal na. Kan ti panagbalin na nga ina. Oliver. Ala,
Huston ti drama tayo. Nakababain. Ado pa iti tao. Ituloy tayong to ijay balay. Maminsan pa'y friend. Kablaawan ka manan. Agyaman ako, unay, friend. Kamaudyanan na. Nakagraduarak mo ten. Nalpas amin ang arigat ko iti panagadal ko. One friend, manula ang abulan, makatay kay ti board exam. May sakan tumatan ama ko na amanursuro. Ay, sapay la ko matakasta, friend. Awan imposible iti kaskan ka, sunshine. Amom insan, nakaragragsakak para ken ka. Insan, Nakaragragsakak ang makakitkita ken ka ita. Natungpal mo amin ang dagiti arapaap mo iti biyag. Manulaangan abulan, agkalay sa kayo matan ken ni Oliver. uwan nga rod, insan. Kasla, nagbiit ti panawanan niya. Wan nga rod, anong husto laang tapno agkalay sa kayo. Kablaawan da kayo, Oliver kan Sunshine. Agyaman kami unay, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Sapay la kuma tamataginayon tiragsak ti binukelyo a pamilya. Agyaman kami, Uncle. Ala, ragragsakin tayo daytoy ana isang sangayan nga aldaw para kada kayo. Ay, congratulations, anak ko. Agyaman kami, Nanang. Agyaman kami, Nanang. Ay na, sapay la kumatag na na yun tiragsak yung agasawa, anak ko. Kan ad-adupay ti bendisyon adumteng kada kayo. Oh, insan. Apay nga itakalaang. Insan, Sapsapulan ka idi aldaw ti kalay sami. Ngamawan ka. pasensya kan insan. Sana kay may, gaputan na laos ti bain ko. Mabainakan ka, kang runaanan kini Sunshine. Si kakid di mat insan. Anya kumangay ti rumbang apagbainam. Awan rupa nga isarang ko kada kayo. Ha? Mabain na ka talaga insan. Iso nga itak lang may. Pasensya ka na. No itala nga ited ko ti regalok. At to'y ti regalok para kada kayo. Sika talaga insan. Ang mala, agyaman ka. Kan insan, di mo kuman panunutan tinapalabas. Napalabas ng dayjay. Panunutan talatan, nga iso tigasat tayo. Insan Oliver, Naangawa talaga ni gasat. Isong aklo ng talatan, insan. Agtalin adlat ta kuma, tinasaya at kan naragsak, alinangan tayo. Anya nga, Sunshine. Nakasagana ka ka din para itilet mo. Uwan, nakasagana akon. Ngam madandanagan na. Ngam amok, rik na dayto iti ag-exam. Kabaalam day ta, si kapay. Apag iso, awan trabaho kita, kaniton kanikadwa. Iso akaduan kang agpasyudad, para iti panag-exam mo. Agyaman ako, unay. Awanan yaman na, bakit? Basit labanag day ta. Agyaman nak, ha? Naawan ka amang tultulong kanyak. Diyak amon. Di mo ibaga day ta. Isaganam kit din ti bagim, para iti panag-exam mo. Ay na, di ka madanagan insan. Amok ka ba alam dayta? Si kapay. Sapay la ko mga rod, insan. Maipasam dayta. Dakkel ti panagtalagukan ka. Si kapay analaing iti academic ti agdanag para iti panagboard mo. Saan lata maliklikan, insan? Adala ta panagdanag ko. Kabailam dayta ko naktumat. Iso nga awan pagdanagam. Agyaman nak, insan. Ay na, nakaragragsakak lakay. Nakapasa kita exam. Kasta ka di. Ay na, congratulations, bakit? Agyaman ako, nay. Naragsakak para kan ka. Kamaudyanan na. May sakan, an-anay a maestra. Saan ko anaragpat daytoy? No saan agapukan ka, lakay? Awan anyaman na, bakit?
Naskan nga ron nga agsagana tayo. Taag-celebrar tayo iti panagbaligim. Uray saanan. Tinapatag, nakapasaak. Saanan anaskan day ta sagasagana. Di ka madanagan, bakit? Siyak ti makaamo iti amin. Para kan ka daytoy. Ragsak kumuten. Aselebraran daytoy. Apagtang iti biyag mo. Oliver, Bay anak amang ipariknakan ka. Nga amin na panagbaligim. Kat pakaragsakak mat. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ganiti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. dayjay kan ka. Ay, sapay lang ko mga road friend. Namnama, dayta. Agsubli ako ni Jesudad, Uncle, ading ko. Agan-anad ka kumakanayon, Barok. Wen, Uncle. Agan-anad ka akanayon, Manong. Nagbiit ka mo agsubli, Manong. Awan nga rod ading ko. At dapay ngamin klasik enton bigat. Iswanas kan nga agsubliak ita. O sige, sana bale. Agawid kan tumanan. At iti kwartam kaanakan. Ha? Ala, awate mon. I-guide mo kumati agadal. Tapara mutlaan kada kayo dayta. Wen, Uncle. Kat agyaman ang itintadyo akorta. Nay, si kamot gaya minsan. Waninsan, amok nga na sumangpad ka ita, isungin mayak. Ay, awan marami ko iti balay. Kasta ka di. Ayun gayam. Kumusta nga iti panagtrabaho mi je palengke, edi awanak? Nasayat latamat, naragsak. Amangan kit dimot no narigatan ka. Saan? Asino kumamat ti marigatan no kasya nga dabalasang amakitkitam. Ha? Nagpintas talaga ni Sunshine insan. Magustuak si ka. Anya? Hello, Brando? Hello Sunshine, kumusta kan? Ayos lang. Itaman pa nga mawag ka. Apay, umay ka kadi trabaho inton bigat iji palengke? Ha? Ay, kwa, saan? Imawag at tadamagag ko man o nawaya ka inton malam. Ha? Awisan ka kumamangan. Kwa? Awan mo't siguro ti aramidam. Di ka madanagan, siyak ti makam mo. Sige. I-text mo no sa Dino, taumaya. Pasensya ka kuman ha. Amok anabiit ta pa yan nagamam mo. Ngam ipudno kon ti panagayat ko ken ka, Sunshine. Ha? Wanyaman ti pangadang mo. Aklonek. Brando? Ay ayatin ka unay. Manipod da mo ka nakita. Nakariknak iti panagayat ken ka, Sunshine. Sapay la kumata kasta kamat kanyak. Pudno ti ko nam. Anapiit ta pa yan nagamam mo. Ngam, kasta akmat kan ka. Ay ayatan kamat, Brando. Ha? Agpaiso? Yes! Nakaragragsakak unay. Siya kung ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Woohoo! Sapay ko mga rod, tadinak to pasakitan. Saan? Ikarik daytakan ka. Saan to apulos ama pasamak dayta? Naimbag na oras mo, Sunshine. Good morning. Ha? Ay, pasensya kan. Jack matan na puutan ti isa sangkot mo, Manong Oliver. Ayos laeng. Busy ka ngamin nga agsel cellphone. Ada ka pa iji kusina, Manong.
Makamukan nga agkape. Agkape ka pa, sakbay nga agbunag ka itinatan. O sige, kat agyaman ak unay, Sunshine. Naggapo ka gamit dyan palengke, insan. Kun insan, nagtrabaho ak. Sayang mat, manon alawas asanak anapan. Kat, kumusta matan ti kaayan ayat ko, ijay? Anya? Kayan ayat mat ngay bagbagam, insan. Apay, saan nga imbaga ni Sunshine kan ka? Nga agayan ayat kami? Anya? Agayan ayat kami insan. Nagkapoy kamot ngamin. Di mo matlaarmanan, di naram kon. Kat inaklonak. Anya? Alakit din, aginanakan. Kalpasan na. Mapantamamat uminom ijebar. Di ka madanagan. Siyak ti baka mo. I-blow out ka man, gapo iti panang sungbat kanyak ni Sunshine. Anya, adan kaayan ayat mo, insan? Wan insan, iso ni Brando. Taga ano ngay mat? Taga probinsya, ngam adabalay da dito syudad. Iso dito nga agad-adal. Kasta ka di. Yam amom tumat insan. Amang ano madaldalapos ko di tarwal. Ngamjak amo nga iso ti kaayan ayat mo. Wan insan, yam amok to kada kayo. Ngam saan pay nga ita. Amang ano na waya ka inton bigat, friend? Taapay. Amang ano kayat mo ti agbantay pay lang ije palengke. Sana bale, kaibagak ka ni Auntie Irene, asika pay lang ti agbantay. Katkayat ko apay, si Kangay. Ada date mi ka ni Brando. Ha? One friend, ngam pangaasim ha? No agdamag ni Auntie Irene, di mo ibagbaga ha? Sika talaga. Pangaasim, di na pay ngamin ammo, ti maipapankada kami. O sige. Ingkalat ta makidate. Kasyak ti agbantay di pwesto yo, inton bigat. Nay, Beverly, itamang pay asi ka tinagbantay dito pwesto. Wan awan nga ni Sunshine ita. Kasta, napanan na. Apay, saan ka di nga imbaga ni Brando akasinsin mo? Ha? Anyat kayat mo asawan? Kat no napanda nag-date, iso nga awan tigayam ko. Anya? Iso adi mon sa pulan ni Sunshine, ta nag-date da. Ano, sama siya ti makitkitam ita dito, agmalmalam. Ha? Saan matakasta? Ala, agkapi ka pa'y ang umuna. Sakbay ang mapankarbunag itinatan. Agyaman ak unay, Beverly. Anyati ko na, nasakit tinakam mo, iti kasinsin mo. Wan, talaga ang nasakit tinakam ko kuana. Ngamawan mabalin ko. Daiso tinaklong tigayim mo. Awan maggayam ka ayan-ayat mo. Di ka pa'y lang amin nagdaton kan kuana. Pampanunutot mo't dayta. Pampanunutot ngamin. Amangan nuan niya ti bagana. Kat nabiit kami ipay anagam mo. Ha? Mabainak mo't kan kuana Amangan namin. Nuan niya pa'y ti panunutan na kanyak. Ay, mas dawak nga rod. Inaram adagos ti kasinsin ko. Ay, naangaw mo't at talaga ni gasat anya. Iti kinaado ti lalaki ang mabalin na nga aklonan. Ti kasinsin mo pa'y laang mo't. Uwan nga rod. Isuan na sakit at talaga tinakam ko. Agyaman ako na tapinatgam ti awis ko kan ka. Awan anyaman na, Brando. Ay ayatan ka wanay, Sunshine. Ikarik, saan to Apolos nga agbaliw ti panagayat ko kan ka? Ay ayatan ka mat unay-unay. Manipod na gamang muta. Sika tinagbalin nga inspirasyon ko, Brando. Tangay ay ayatan ta ti tunggal maysa. Sapil ako mata umanugot kay ti kayat ko. Ha? Di ka man tanagan. Takdarak ti aramiden ta. Oh, ape akas ta ti langan, friend. Kalkalpas lang ti dejo ka ni Brando
Ngam kasla malidliday ka. Ha? What's wrong, friend? Awan, friend. Adala pang panunutak. Ay, wan gayam. Kumusta nga iti dua nga aldaw pa nagbantay mo iji pwesto? San na ka di asinaludsod ni Auntie Irene? Siyempre, nagsaludsod. Ha? Anya iti bagam? Anyangay ko, ma. Tungpal bili nakmatkan ka, Imbagak nga da napatag apapanam. Ay, hagyaman mo kasta. Kumusta mo't ni Manong Oliver? Nagtrabaho ka di? Nagtrabaho. Iso ti kadwak iji pwesto nagmalam. Insan, kumusta nga iti panag-date yu kan ni Sunshine idi namin san aldaw? Siyempre, nag-enjoy kami Nagpasyar kami jay beach. Nasayat no kasta. Sika ngay, kumusta mati pa nagtrabaho mi jay palengke? Nasayat la tamat, insan. Awan parikot. Ala, amay ka. Mapantaman kid di mga ni Jerwar. Siyak ti makam mo. Sikalatan, insan. Kaslawan ganas ko arumwar ita. Kayat ko ti aginana. Anya? Imaya, gaputa di mo sungsung-batan ti awag ko. Oh, apay adi kasi marak. Ha? Aqua, ada kami na panak. Sana bale, sumrag ako ninton bigat. Kadwan mabait man lang. Apay akas ta tilangam. Kaslat parparikot ka Ha? Agdadagsen ka. One friend. Anya? Diyak amuno niya ti aramidag. Mariribukan ak. Kinapudno na. Nagapuak ita iti doktor. Kat talaga masikuga ko. Ay. Anya ka din day ta nga inararamid mo. Diyak amo na niya ti ibagakan ka. Beverly. Kahit amo ka din ni Brando daytoy? Saan pa'y nga rod? Ibagak pa'y laang kan kuha na into nagkita kami. Anya? Ibagam kan kuha na tapno maamuan na nga adda obligasyon na kan ka. Awanan ka itibain. Imayak. Gaputa di kamutan mauray nga agawid. Nanang, Masikog kamut gayam. pagkawanan na ko mananang. Nakababain ti kasta nga inaramid mo. Nangruna ka daantim nga Irene at tumultulong kan ka. Nanang. Kahit, anya ti planom ita. Sa dino ti ayan ti ama ti sikug mo. Adamat lang dito syudad, nanang. Amo na ama sikug ka? Saan pa ay? Ibagak pa'y laang kan kuha na. Jack amo kan ka. Noan niya ti pinampanunot mo. Uy, nagmayat ti isam mo insan. Wana insan. Nagchat nga ni Rosie. Tisigod akayan ayat ko. At dagaya man dito syudad. Ha? Ibagbaga na nga rod nga agkita kami to inton malam. Anya? Makisinarakak man kan kwa na. Yung pangasim di mo ibagbaga kin ni Sunshine. Anya? Basta di mo ibagbaga kin kwa na. Agyaman tayo manugot ka nga agsarak ta ita, Brando. Apay, Idikal man ka pa'y laang awagan. Ngam dinak mo't sungsung-batan. pasensya ka na. At dang amin napatagan na panak. Anya ti ko na maibagam? Brando, masikugak. Anya? Itatana amuam, pangaasim ta saan ka ko mga agbaliw. Akas iti kanayon mo nga ingkarikan niyak. Angam, sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan may sa, ado pa'y ti arapap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Kawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may sa,
Jakmat masigurado, no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anya ti amok, no nigayam Oliver nga insan ko. Anya! Anya ti aramidan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.